yo chalesie ya asante for yen pekasa bebre ye nkasa pi ba me kasa mbi achemo Ghana ha there is nothing you can do to change it ya asante for yen rule Ghana ye na ye hwe Ghana so ye one ya hini ne so uko schools akese ne primary JHS ne KG ne ade na mo suan ye ho ade saa ade anyini ye mo suan ye ho ade saa ye na ye ka chem so obi de akonya gina wo si epija na ye friend konfa no chi ye na ye ka chem say you baby ne wo denden ye friend ya asantoa ye na ye ka chem say de safo ahefom wo abetu ye be ma wisika jimi ye da mutirim say ya mpa ye ya control ma adwene saa from ashase to this time ya da so control ma adwene what Jimmy the biggest one about our Africa hanum say our henfa Kumasi the biggest market our henfa Kumasi what are you talking about the biggest ahinie our henfa Kumasi what better be ka comment we oh kasa Jimmy kasa we kasa efra obia we ya den ye na be control hey O24 he's the best one in a million nobody can change it no be ye kasa wasia ye kasa ye ne mamu say oh the silver chain e sha wosia efe ye ne mamu say oh the gold e sha wosia be efe kamumu nim ye ne mamu hu ni nyina and ye the silver chain ye the silver titaba sorry ye the silver titaba mamu da she shemose amamu de nam e flex Kumasi for ye ne mamu yes ani ma we nyina ye ne mamu say silver utimi de ne ma bebre silver we da mi ku ne fe we nyina is kind of Asante like Asante for na de buy wasia ne ma de aba ye ne mamu hu ne ma bebre kente ye ne mamu say kente wo di frefe what are you talking about don't compare any I don't want to talk about trap here yeah but what about your comment to morning down